reka nongere ngusuze mukunzi w'Isumwa TV ndetse na Arthur Sport TV. Nize ko umeze fresh cyane, nanjye ameze neza cyane. Amaro y'Imana yakomeza kugendera bana nawe n'umuryango wawe, inshuti ndetse n'abavandimwe bose bakomeza kugenda bahoyerana n'amahoro y'Imana. Amaro y'Imana yakomeza bane n'abantu bacu bari hariya muri Zambia, muri Namibia, bari hariya muri za Seychelles, Mauritius, muri Madagascar, bari muri Misiri, abari muri Mozambique, abari hariya muri za Australia, bari muri USA, bari muri Canada, bari muri za Brazil n'abandi bashuti bacu bagiye batandukanye bari mu bihugu bigiye bitandukanye ndetse no kubiganye bitandukanye y'isi muri rusange. Amakuru rero yo ni menshi no kuri imihanda, reka tuze tuyavia imuzi n'umuzingo twubwire ko amakuru yacu yavuze kwibanda mu magambo. Umutoza Haringingo Francis yakomeje kugenda atangaza, nanone reka nkubwire ko equipe ya Rayon Sport yabashe kuba yakubitwa Gapapu na equipe ya Kigali. Byose tuza kugenda tubigaruka mu makuru yacu. Reka nkubwire ko nanone ushaka kugenda umenya ibya Kigali ara muri Tanzania duko yagiye aca uduhigo tugeze dukorwa n'undi muntu ari wese mwango yateje ururondogoro. Reka nkubwire ko uyu mwataka Kigali ari mu ataka ushaka kuba baza muri championnat y'u Rwanda, ushaka kuba yasinyira equipe ya APR cyangwa se equipe ya Rayon Sport. Byose tuza kugenda tubigaruka mu makuru agiye atandukanye, tuza kugenda tubagezaho muri kano kanya. Rero guma hano kuri Isumwa TV ndetse na Arthur Sport TV ukomeza kugenda ubona amakuru menshi kandi meza agezweho kandi yizewe. Byose rero hano kuri Arthur Sport TV ubona ko bakomeza kugenda umera neza cyane. Sasa rero reka nkubwire ko ekiya umutoza wa Rayon Sport ariwe witwa Haringingo Francis Christian yabatangaje abakinnyi rero agomba kuba yavana muri equipe ya Rayon Sport. Aba n'abakinnyi yagiye akomozaho ushaka kuba basezererwa vuba bindi akazana abakinnyi be bashyashya. Ibi ngibi rero ni nyuma yuko amakuru hari amakuru yacicikanye ko equipe ya Rayon Sport itigeze isinyisha umukinnyi w'i Burundi. Wa mukinnyi w'i Burundi rero wari wagiye avugwa muri equipe ya Rayon Sport ntabwo igeze asinyishwa, ahubwo equipe yakomeje ivuga ko bari mu biganiro ko bitararangizanya amasezerano na equipe ya Rayon Sport ngo babe basinyisha uyu mukinnyi. Ibi ngibi rero nabyo bifite ahantu bihurira ni inkuru y'uyu mutoza Haringingo Francis wa Rayon Sport. Ubundi reka nkubwire ko Haringingo Francis ni umutoza mushya wa Rayon Sport, avuga ko uretse abakinnyi batangajwe basezereye, ubu nta wundi mukinnyi yavuga uzasohoka muri iyi kipe cyangwa se azagumana mbere yuko kubona niba abakinnyi yifuza bose azababona. Ibi ngibi rero ni nyuma y'umusaruro utari mwiza w'umwaka 2020-2021 Rayon Sport yagiye ifashe rero umwanzuro wo kubaka equipe bushya, aho yerekeje ku bakinnyi b'Abanyarwanda ndetse aho yahereye ku bakinnyi b'abanyamahanga isezerera abagera kuri 5. Nanga rero abo bakinnyi bari abakinnyi hari n'abakinnyi b'Abanyarwanda nabo yamaze kuba yabwira ko batazakomezanya. Gusa amakuru avuga ko hari n'abandi bakinnyi benshi iyi kipe ishobora kuba yarekura. Umutoza rero Haringingo Francis wa Rayon Sport avuga ko rero ataramenya abo azasigarana cyangwa se azarekura, kuko byose bizaterwa nuko azabona abakinnyi arimo yifuza cyangwa se atazababona. Yakomeje agira ati nakubwira ko tuzasigarana abakinnyi bangahe, abakinnyi turimo twifuza bose tutarababona. Nkeka ko rero nitumara kugura abakinnyi ari bwo tuzabona abakinnyi dushobora kugumana nabo dushobora kongera amasezerano. Ariko kugeza ubu abakinnyi bose bagifite amasezerano baracyari abakinnyi ba Rayon Sport. Sinavuga ngo rero tuzarekura uyu kandi tutarabona uwo
twazamusimbuza. Murabyumva ko rero Haringingo Francis yakomeje kugenda nawe akomoza ku bijyanye rero n'abakinnyi bagomba kuba bava muri equipe ya Sport. Reka twihute cyane tunyarukire kuri Meddie Kagere. Meddie Kagere rero yakomeje kugenda aca ururondogoro hariya mu bihugu cya Tanzania ndetse no ku bakunzi ba Simba n'abakinnyi ba Simba. Uyu mwari rutahizamu w'umunyarwanda ukinira equipe y'igihugu ya Simba, ikipe y'igihugu y'Amavubi mbare, gakinira equipe ya club ya Simba Sports Club yo muri Tanzania. Meddie Kagere yateje impaka zikomeye muri iyi kipe, aho rero abayobozi bamaze gucika imice bibiri. Bamwe bifuza ko aguma abangara mu gihe abandi nabo bumva ko yashimirwa agakomeza akazi ahandi. Ibi byose rero bishingiye ku musaruro w'uyu rutahizamu mu myaka 4 amaze muri equipe kuva yagera muri 2018. Yagiyemo rero amaze gushyiraho agahigo ko gutsinda ibitego 65. Rero ibi bitego bidafitwe n'undi wari wese mu bakinnyi mu bakinnyi muri iyo myaka. Nk'uko ikinyamakuru cyitwa Mwana Sport kibitangaza, impaka rero ni zose mu buyobozi bwa Simba Sports Club. Bamwe bavuga ko bamureka akagenda, abandi mu gihe abandi bashaka kuvuga ko batarekura uyu rutahizamu w'umunyarwanda ngo abe yasohoka muri iyi equipe. Ntabwo ubuyobozi bw'iyi kipe rero bivugaho rumwe kuba yasimbuzwa rutahizamu Habibu Kyombo wa Mbeya Kwanza yamanutse mu cyiciro cya kabiri, watsinze ibitego 6 mu mwaka w'imikino urangiye 2021-2022. Rero ahangaha rero uwahaye iki kinyamakuru amakuru yagize ati agahigo k'ibitego 65 katumye bigorana gusesengura umusaruro we mu gihe ikipe yose itari imeze neza muri uyu mwaka w'imikino. Impaka rero zerekeye Kagere ni zose kandi zikomeye, sinzi niba zirangira uyu munsi cyangwa ejo. Ngo uretse Kagere n'abatifuza ko Bako na Muguru bagenda bita Boko. Uretse Kagere hari na John Boko na Chris Mugalo. Rero mbere byagaragaye ko bafite amahirwe menshi yo kuguma muri iyi equipe, ariko kuri ubu byahindutse. Hari abadashaka ko bifuza ko bagenda, abandi nabo bakaguma bavuga bati abakinnyi bagende. Murabyumva ko rero ibya Kagere Meddie ni byinshi cyane. Kandi duhita tunyarukira cyane kuri rutahizamu wifuzwa na equipe ya Rayon Sport abashe ko yasinyira equipe ya Kigali. Ahangaha rero ni Kigali rero yakomeje gukora agati mu shiro mu ijisho rya Rayon Sport. Isinyisha rero rutahizamu bita Waiki Dagmo Ngowa Hapmo komoka muri Cameroon. Rero yari mu biganiro na equipe ya Rayon Sport. Ni kuri uyu wa mbere tariki ya 11 Nyakanga 2022 nibwo Dangongo wakinaga equipe ya MISL Makasa FC yo mu Misiri yasinye equipe ya Kigali amusana y'imyaka 2. Akaba rero rutahizamu kandi wifuzwaga na equipe ya Rayon Sport, ndetse amakuru avuga ko ibiganiro byari bigeze kure. Hari mbere yuko Kigali ibatera Gapapu. Murabyumva ko rero Gapapu yakomeye hanga. Nanone kamubwiye ko Kigali ikabikomeje kwiyubaka nk'ikipe rizasokera Rwanda muri Confederations Cup, aho rero yaguze abandi bakinnyi barimo Dusingizimana Gilbert wakinaga equipe ya Kiyovu Sport, Akayezu Jean Bosco wakinaga equipe ya Itewe na Rucogoza Elias wakinaga equipe ya Bugesera. Reka rero dukomeze twihuta cyane, nkubwira ko nta kindi wakora usibye gukanda subscribe hano ku Isumo TV ukabasha kugenda umera neza cyane. Kandi subscribe yawe rero kuri Artul Sport TV ubasha kugenda umera neza cyane. Nkubwire ko ushobora kuba wazamura imbuga nkoranyambaga ubifashwemo natwe. Amagara 078 rero 7 maze ubashe kwinjira mu isi y'abantu bakorera amafaranga bibereye aho bari hose. Nibi gukora ku kazi wari uriho, ahubwo bigufasha
ugakora neza. Tugane twigisha uburyo ki wakorera amafaranga amamiliyoni n'amamiliyoni ku mbuga nkoranyambaga, ubundi ubashe kugenda umera neza cyane. Amahoro y'Imana akomeze kugendera abana nawe aho uri hose mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse no muri diaspora. Mwese amahoro y'Imana akomeze kugenda abana namwe.